mi ummatuge fir'aun sahha riwayin riwayagin ve badru hangrama kurebi duwa hangrama ni umma fawga itur rasulullah ifan ashabe kalnan hadis kurebiye mi ummatuge fir'aun mi hangrama ge madanum feneto tiba mi hodate den ashabe kalun ena hodde man hingawagin hoddo afuwe bay riwayaga ve badru hangrama kurebi duwa sallallahu alaihi wa itur rasulullah ifan hangrama ni umma fawga hangrama ge madana ballawafa itanga qatul wefa atibi mistakun geterin abu jahl fenioda nugen hitam kuraba fa hadis kurebiye adwa abul kurebi kada koye mi ummatuge fir'aun faitugin diyi kamga nule bandewe den ashabe kadunan amur kurebiye tiyabamihum mi madanuge kari namus abu jahl wettifa itto hoda badate bo kandrain wakiwe egun turawabar wefawa namus enage kakuluga hunna lakunakun igene ei abdullah ibn jad'anuge doyange gidorgati man kajefan ena watwade bima hedun lakunake demfay ena hoddoan hinge bekalun kur abdullah ibn mas'ud gifanai ena yai badal wejje ena oti den gadanwane fada hajika betti mar damadamay ibn mas'ud riwakrobe tibanka gifanan ei abu jahl kan ingwadagin ena gi karuga faala bar ko lima lohulu ala fi tibanka gifan vidal wejjeime e makadangi aduwa ikadangi kalegi gellin kuraba hada kurba fi abu jahl tiyakala moya bayaku mikala qawmigge makahala sahiba qatul kurima ei geldinwa kawin heje dirawi kamplaki dandugowan veriye katun qatul bi kame mibaki ansoriya bekalin nakula malamatike den nikar nagala bulbelare miyadu gadawi kombein he nasrul ibni kakan he e muhammad gifan fa ko ba he qatle fa noe he ibn mas'ud nasrul ibni maras kelang yata ekang rasul ayate gadawi ba ko denge he kalegi memachan ara mihuri gadawi ba ge mihkime muhammad gifan he hal ko ga bahunne uwe ahurem miyai isuru ke gifanu amru fula kalege bo wahikollagin eke gifanu ariha genji mate abu jahl tihenna nikam bun bedare hangurama fetun sana ti bamim getiriya bonti takin hifagin ma zinatiri astakege matiga a iskolon tankole digu bayaku aharmen tala rona genei ei kongabilaige bayin heje ibn mas'ud tiyi nabi ke gifanu mu'jizat ka ma kalange fanu bi malaikatunne abu jahl enbiya ti bamim ge evs molkove nete kuriha kamik kulai yebeke den ibn mas'ud enag mematiga itin doragin ekale gifanu kandin enage bo kandazuman uluba ikandige korikam ikama datigen ulubaniko lohulu alafa bunefie e bakari huyappa kalegiae tieni waran izzetti tanakan erife tiya kahada kori kandiganakum ikandrae nudane mage kamaruga era tunu khanjar nagagin kandrage tirin riitko kanda baykollagin e muhammad gifanu gari gendare ekale gifanu madike wadagin birful gannani erune adi dannawate kale gifanaki abadabbes ahorin adawa tirike adaki adi adawa tirikan gadawi dohe denfay ibn mas'ud enage bo kandu bagin ebelagin itu rasulullah gifanu gari badagin enage basta denni ma hadis kurebiye tiwan kale gifani nabi be kalun kure emme ma nabiyya kam ga wifa mi ummataki emme ma umme kam ga bumun mi ummatuke fir'aun wasri ehenen ummatuke fir'aun nabure harukati gadafada mi hukum ge fahem musa gifanu fir'aun kadangi kofa yai maruge alamet dun hinduga shahadi kiyeto es one mikalegi diei kafir kama hasderikan itur kurawne denfay abu jahl ge bo itur ke gifanu ge kurimet fula wattalum ikale gifanu takbir vidalwe shukru ge sajda kuraba heddebiye ibn mas'ud ge kuriga hangurama ge maidanu ga abu jahl nimaj kam ga abi ansariya bekalum kure dezwanune enagi gaga hul takiti besevi mi timmi humedge denfay sallallahu alaihi wa itur rasulullah gifanu hangurama audi wadagin fa madina ke kari mistakunan ituru ke gifana nasr di bodagin fi kam uhawir kam khabaragin abdullah ibn abi rawahat gifana fanu biye madina ke mihunna mi khabar debuma zaid ibn harisat gifana fanu biye madina ke munafiqunna yahudin mi hangurama bi wahaka komes gotakun ivigin zaizat ke wahata dakka eha ginawe ko kibain miha madu miskrok bachani kongotakun he muhammad gifanu ke kantatiya huttuniye islam bon on boni tia bonita e kiya basta gina kofawe nigutaki abad gavis dusminum ge ade mi wahata madina ge tirega dikweniko mi ufawirkam ge khabaragin ekkala debekal wadagin pie mi bekal madina badagati itu rasulullah ifan ge dalkam badu ruqayyat gifan fastan dawafa mistakum emri atanaye mi kamana ge firkalki usman gifane denfa itu ge gifan badrun madina datur qurban fattu afie mi hatanu ghanima mudabisum ge ay bawa de bafie e ayataki mi يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقضوها وأصلحوا ذات بينكم
وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. den selamay sallallahu aleyhi ituru ke igfan mi mudata baswafiye mi hangrami an hadir no abay mi huna bis ba'lu bi etren abu babatul ansari ve mi ke igfani madina ga macce birkura bafa behte mi hay adi haris bin hatib elgawi rasulullah igfanuna amr bin auf ke kiwen i wadagi khabar kattaka e khabaruge dawted belle ma fonu afa mi ke igfana bis ba'lu bi adi haris bin simmat mi ke igfanay khabat bin jubair mi ke igfanay de ke no bis ba'lu bi midi bekadini hanguramiya nukunna fa ihatanun idi bekadunge fayan hanike begin ambura madina fonu idi bekadunne adi talhat ibn ubaydillah ay sa'id ibn zaidai midi bekadunna bisbailu biye midi bekadun hanguram wi iru fonu fa wani fala ifrat ge khabartan hoda bel mate ade uniru hanguram nimije adi usman gufana bisbailu biye ikade gufan hunnevi rasulullah gufan ge darikan badun ruqayyat gufan ge ajas kampru belle mate Asim bin Adiye ki bekal kavis ba'lu biye mi qubag mi macce virkura wafa behette bekal ke adi badruga hangurama kitrega shahidi bekal no bis ba'lu biye ei saud bekal ne den salama sallallahu aleyhi rasulullah ikfan madina rujo yodagin madina ke kariya badagatuma madina ke anhinu na ikudin tar hifagin faarikam ge lenkiyamun nukume badal kulowe badru hangurama ga hayyer wi kafaru salama sallallahu aleyhi itu rasulullah ikfan madina badagatuma fahuga hanguramaga hayyer wefa michwa mihuname haddawane gotka medu itur ashab bekalunai mushawir kurebiye mi mashwarayai meduga umar gifan darnafiye emihun nakika gifan ge basfuru dawko kalifanai hanguramako hunne ratum berpula mihunne algona fennani algonu ge timage miheni miha algonu gatulko hamzat gifan gatul kuraban abbas gifan debba aji gifan enage koy agil gatul kuraba mihen nimma debume ero mistakunna bis armenge hituga maris kejan kiwe sharif kura kafirkan ogawirkamen nekkan igidane emi hunni minun gatukun du kurwene asirun kamkan algonde nudikeme emi hun gatul kurbase mi eba niuge hibwaru gatukogin ule bodet fawjawanne adi ege berimme umar gufanunge mi basfulai saud bin muaz gufanai abdullah bin rawahat gufanai dibekun ebbasiye abu bakr gufan danwafiye e makkedan rasulay eba mi hunaki kali gufanuge qawmuge mi hunne adi kali gufanuge ahul berimme Maris kalang emihun macce kali gfana nasrai nasib debafiye algona fennani emihun gatul nukurabba batibawa emihun ge kiban emihun ge hajtuge agu hippa du kallebume algon men ehba takiti ei emihun ge maccen algon men gade gatunge barikam ga wane adi maris kalang emihun tetmage dakwa kali gfana ge sabun emihun iman bijje nama emihun niwes kali gfana nasru denti bi bayakam ga wes vedane demfa itu rasulullah ifan hadis ko biye maris kalang ge bay mihun ge hik kirabure madkuraba fay bay miyunge hiliyabure gadabes kuraba fate e abu bakr gfanwe kali gfanwe misale ki nabi bekani tirega ibrahim gfanwe misale fay kali gfanwe bidalwi hinne faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim timan kali gfana itabawi jemiha e timan kali gfanwe faratum bayr wegen ba mihike timan kali gfanan uredigen fi mihiku fay ibaswaminge fa fustawa rahme bantakalange e umar gfanwe kali gfanu bisali ki nabi bekanu getirega nuhu gfanu bisali ikali gfanu bidalwi rabbi la tadar ala al-ardi min al-kafirin dayara e hadwa burkure bikala koye mi bimatiga kafirun kure gowati gedur hadane mi ku nubattawate den salama sallallahu alaihi itu rasulullah ifana bis feniodaga ti abu bakr gfana feniodage goykole el bekalunna me madaha bidalwi me meni el bekalunna me goytafati kamako feniodaga ti ekamaki din izzatri kulomai kafarun nikmet kurebume denga sahabe kadunan amar kurebiyeti bamihun emihun bal hattare komme miheko emihage harigandu salame kurane fidaya ka anuja duwegen gosgen wane den fe kure shonhaage mushrikunna mi khabartan ibi salamai sallallahu alaihi itu rasulullah ifan emihun kure hayyaru emihuna meduga qastu kurebi gokoltan engma fahuga masdu swanding emihun kure baduruga qatulwi emihun ge maccan hitama ko re herum ga twijjawe den emihun ge terem buddhiyerin bonefuwe den tiakanta kurko ruimai hitam huttamiye en noni muhammad gifan sai ka gifan ga sahabuna tiya khabarta livi tiya amihunge nukuledi gatun engum hatta emihunge hibwaru gadawe ufawirikan libeniye miwaka dakkagi migo matin mi ruimai halele hutta badurga gatulwi mihunge maruge badalga islamge tenein bayakuwe maru hifafa noni den nuronkama qasduko fuwe adi hayyerufa etiwa mihunge fidaves avas nukulama sallakum hadafuwe ei ekama avas gen finama islamu e fidage agubul kofane kawse fida hifagin aw
ಫೈ ಕುರೈಶನ್ ಹಾಗೆ ಮುಶ್ರಿಕು ಮಿಕುಳ ಸಲ್ಲಾಯಂ ಎಂಬರಿ ಬದಾಕಿ ಅವಂತಿರಿ ಓಕಾ ನೋದ ಸಹಂ ಹಾಗೆ ಮುತ್ತಲಿಬ್ನು ಅಬಿ ವದಾಅತ್ ಫಿದಾಯಾಗಿನ್ ಅವಸ್ವೆ ಏನಾಗೆ ಬಪ್ಪಾ ಸಲಾಮೆ ಕುಳಮ ಸಿದಿಯಾತುಗ ಮಕ್ಕಾಯಿ ನುಕುಮೆ ಮದೀನಾ ಯಗೊಸ್ ಹತರು ಹಾಸ್ ದಿರ್ಹಂ ದೀಫಾ ಬಪ್ಪಾ ಸಲಾಮೆ ಕುಗೆನ್ ಅತ್ವೆಜೆ ದೆನ್ ಕುರೈಶನ್ ಹಾಗೆ ಎಹೆ ಮೀಹುಂ ಬೆಸ್ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಯ್ಯ ರಿಫಾತಿ ಉಸರಾಯಿಂಗೆ ಫಿದಾಯಾಗಿನ್ ಮದೀನಾ ಯ ದತುರ್ ಕುಲಾಂ ಫರಾ ಫುವೆ ಫಿದಾಗೆ ಮಿಂಬರಿಕಂಗ ಲಬ್ಬಾಫಾ ವನಿ ಹಾಹಕುಂ ಫರಾಗಿನ್ ಹತರು ಹಾಸ್ ದಿರ್ಹಮಾಯಿ ಹಮೆಯತೆ ಫಿದಾ ದೇನೆ ಮಿಂಬರೆ ನುಜಿಬಿತಿವಿ ಲಿಯಾನ್ ಕಿಯಾನ್ ದನ್ನ ಮೀಹುಂಗೆ ಫಿದಾ ಇಕ್ಕಂಗ ಲೆವಿ ಮದೀನಾಗೆ ಕುದೀನ್ ಕುರೆ ದಿಹ ಕುದಿನ್ನ ಲಿಯಾನ್ ಕಿಯಾನ್ ದಸ್ಕೊಂದಿನುಮೆ ಅಯ್ಯ ರಿಫಾತಿ ಮೀಹುಂ ಕುರೆ ಬೈ ಮೀಹುಂಗೆ ಖಬರು ಅಯ್ಯ ರುವಿ ಮೀಹುಂಗೆ ತಿರೇಗ ಅಬು ಸುಫಿಯಾನ್ಗೆ ದರಿ ಅಮ್ರು ವಿಯೆ ಮೀನಾಗೆ ಬಪ್ಪಾಯಿ ಕಿವಂತಿ ವನ್ನಾಯ ಫಿದಾ ದೀಫಾ ಸಲಾಮಿಕ್ ಕುಗ್ಗಿನ್ ಗೆಂದೇತೋ ಎದಿ ಖಬರು ಕುರೀಮಾ ಬುಲಿಫಿಯೆ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಜಾಯ್ ಗಂದಿ ಬುನಮೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಿಫಾನತ್ ತಿವಂಗೆ ದರಿಯಾಯಿ ಅದಿ ಮುದಲಾಯಿ ದೇಂಬಿ ಹೇ ಎದಿ ಕಮೆ ನುಕುರಾ ಹುರೀಮೆ ಅಯ್ಯರ್ ಕುರಬಾಗಿನ್ ಉಳುವಾಣೆ ಹಾ ದುವಾ ಉಳುವಿಯಕ ದೇರೆ ವಾಗುತಿನ್ ಈದಾನಿತಾಯ ಮಿಹಿನ್ ಕಿಯಾಫ ಅಬು ಸುಫಿಯಾನ್ ಮಕ್ಕಾಗ ಹುಟ್ಟ ಅನ್ಸಾರಿಯ ಬೇಕಲುಂ ಕುರ ಸೌದ್ ಮುನ್ ಉಮಾನ್ ಮಕ್ಕಾಯ ಉಮ್ರಾಯೆ ಬುಮ ಬಡಾಗಿನ್ ಉಳುವಣಿಕೊ ದಿಮಾವಿಗಿನ್ ಹಿಫಾ ಅಯ್ಯರ್ ಕೊಫಿಯೆ ದೆಮ್ಮಿ ಸೌದ್ ಗಿಫಾನುಗೆ ಗಾಯ ಮೀಹುಂ ಇಕಮಾಯಿ ಇತು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಗಿಫಾನುಗೆ ಅರಿಯುಗ ದನ್ನವಾಗಿನ್ ಅಬು ಸುಫಿಯಾನ್ಗೆ ಅಮ್ರು ದೆವೀಮಾ ಮೀನಾ ಅಬು ಸುಫಿಯಾನ ಫೊಣವಾಗಿನ್ ಸೌದ್ ಗಿಫಾನು ಎ ಅಯ್ಯರು ಮಿಂಜು ಕೊಫುವೆ ಬದ್ರು ಹಂಗ್ರಾಮಾಗ ಅಯ್ಯರ್ವಿ ಕಾಫರುಗೆ ತಿರೇಗ ಇತು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಗಿಫಾನುಗೆ ದರಿಕಂಬದುಂ ज़ैनब गिफान के फिरकलुं अबुल आस इब्न रबी अविये मीना एकी मीना के मुरुब तिरकमा मेदुगा इतु रसूलुल्लाह गिफान बरत तारीफ फिदालु बेकलके मीनी इतु रसूलुल्लाह गिफान मक्का का हुन्ने वीरु इकल गिफानाय कुरैश संघा की मीहुनाय एमे अदावा तिरकम बडो अबू लहब के देदरिन इतु के गिफान के देदरकम नाय इदिगन तिफा बरिकों हेदी दुवस वर्गा ए मक्का के बडुं एना की क्वामेस इतु के गिफान के दरिकम दु कल्लुमन एदिगते एना बनेफिए अजाबिफे नुआने है තිමන් ඉදිගෙන් උලේනේ මීහෙපි සිංගේනි එහෙම් බයකන් හේ තිමන් තිමන්නාගේ අම්බිකමලුම් වලින් නුකුරාවීමේ එකවනාගේ බදල්ගා තිමන් අම්බවකම්ගා එදේ අනික කුරේෂ් වංහාගා නොවේ ෆහේ මීනා බදුල් හංග්‍රාමයාගේ හයියර් වගේ මදීනායේ ගෙන්දවමු මීනාගේ අම්බිකමලුම් ज़ैनब गिफान एनाගේ ෆිදායක ගබූල් කුරවේතෝ එකවනාගේ අබාරන කොලි ෆොනු වෑපිය මේ අබාරන කොලකී එකවනාගේ කයන් ෆෘගේ රේගා එකවනාගේ මම්මා ෆෘ සිත්නා ඛදීජ गिफान එකවනාගේ කර්ෆෘගා අලුබා දෙබි අබාරන කොලකේ den femi abaran kol dikko lagin fa itu rasulullah gifanu ge hipran nohanu gada raham ayes loflon karnaflu hingwa yekwa ashabe kajunan hadis kul bafiyeti abami huna migay fennani nama ekawnaagi asira ya ekawnaagi abaran ya ekawnaagi raddu kurun kin heje ashabe kajun migotai warabbala ruhi wadagi migotam mikanta kurbafuwe itu rasulullah gifanu ena dukrevi ekawna madinayan hijra badagatuma fonu shartu kurbafe ಅದಿ ಕವನಾಯಗೆ ಮದೀನಾ ದತುರ್ ಕುರಾನೆ ಮೀಹುಂ ಬಿಸ್ ಏನಾಯ ಎಕುಗಾ ಫನು ಬಿಯ ದೆಂ ಏನಾ ಮಕ್ಕಾ ದಿಮಾ ಎಕು ज़ैनब ಗಿಫಾನು ಯಾ ಮೀಹುನಾ ಎಕುಗಾ ಮದೀನಾ ಫನು ಆಫಿಯ ಮಿ ಅಬುಲ್ ಆಸ್ ಇಸ್ಲಾಂ ವಿಗೆ ಮದೀನಾ ಬಡಾಗತಿ ಮಕ್ಕಾ ಹಿಪ್ಪೆಂ ಗೆ ತಂಕೊಳಿ ಕುರಿಗೆ ಎ ಬಡಾಗತುನ್ ज़ैनब ಗಿಫಾನು ಯು ಕಾಯನ್ ಫುರುಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಏನಾಯ ರದ್ದು ಕುರ ಬಾಫಿಯ ಮಿಹಾತನ ಬಿಸ್ ಎಕವನಾ ಅಜುಂ ಫಿರ್ಕರೆ ಕುನ ಹೋದವಾ ಇನ್ನವಿಯ ಬದುರ್ ಹಂಗ್ರಾಮಾಗ ಹಯ್ಯರ್ವಿ ಕಾಫರುನ್ ಕುರಿ ಸುಹೈಲ್ ಬುನ್ ಅಮ್ರು ವಿಯ ಮೀನಾಕಿ ಕುರೈಶನ್ ಹಾಗೆ ಬಡುನ್ ಕುರಿ ದೂ ಫಸೆ ಭಾಗ ಕುಳದಾನ ಖತೀಬೆಕೆ ಇಸ್ಲಾಮನ್ನ ಮೀನಾಗೆ ದುಗಂ ಕೊಫಾವರಿ ಉಂದಗೂತ ಬರಫಸ್ ಬಡೆ ಮೀಹಂ ಬಿಗಿನ್ನೆ ಉಮರ್ ಗಿಫಾನ್ ದೆನ್ನೆವಿ ಎ ಮಕ್ಕಳಂಗೆ ರಸೂಲಾಯ ಮೀ ನುಜಫಾ ಕಲೆಗೆ ಮೆದುದೆತ್ತ ದುಬಾಜಿಯಾ ಕಿತ್ತೋಯೆ ಏರುಂ ಎನಾಗೆ ದೂಹುನ್ನಾನಿ ಬೇರ ನುಕುಮೆ ದಿಗುವೆಫೆ ಮಿ ಬಸ್ಫುಲ ಸಲಾಮ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಇತುರು ಕಲಿಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರಬಿಯೆ ತಿಮನ್ ಕಲಿಫಾನ್ ಮೀಹಕ ತಿಯಜಾತು ಕುದಿಹಾನಿಕೆ ನುಕುರಬ ಹುಸೀಮೆ ಏರುಂ ತಿಮನ್ ಕಲಿಫಾನಿ ನಬಿ ಬೇಕದೆ ಕಮ್ಗಾ ವಿಯಕಸ್ ಮಕ್ಕಳಂಗೆ ನುರುಸ್ವಾಫಾ ಹುಟ್ಟೆವೆ ಕಲಿಫಾನ್ ಅದಿ एना तारीफ कुर्बाने पर तंतागा एना के ए दुलुन खुतबा किया हुटे मीना की फिदाया के मदीना आई मुकरिस बिन हफ्स मीना मदीना आइस फिदा के मिंबर खंडाला करार कोफा सुहैल के बदलगा थिमा मदीना का हय्यर वगे हुरेफा सुहैल मक्का फनो आफिए देन सुहैल मक्का गोस एना की फिदा हिफागिन औमु मुकरिस वीलिगिन गाजे इतु रसूलुल्लाह गिफान सुहैलाई मेदगा उमर गिफानाई दिमायन इकुरबि हदीसुल मानस कलांगी करवर कुरबा दिक्केविए एई इतु रसूलुल्लाह गिफान स्वर्गो डागतो मदीना के बेरिकम मुड़ी करायग मच्च कबूल नुकुलो मथाई बय मियुं इस्लाम दीन दू कलमं ए उलगें उलगतुमगा मक्का के मियुं बेस एगुतकं उलगते फै मिदो एकले गिफान मक्का के मियुं के बेंदुगा किवी खुतबायकुं ए मक्का के मियुं तेदु मगवे मतीगा साबित कुरबाविए मिकंत भी इतु के गिफान के मुअज्जात के तेरे भी कम गए बदुर हंगरामागा हय्यर भी काफरों के तिरेगा वलीद बुन वलीद विए फै मीना के इबफा खालिद बुन वलीद आई हुशाम बुन वलीद आई दिमें बिगिन मीना के फिदा दीफा मक्का गिनसुए मक्का अवमा इक्वा इस्लाम दीन फाल्को की हिजरे दांग उलगिन फिए दिन फै मक्का के बडुनाई के गिफान के दिबेबे ब्रेफुए कलेगा मदीना का फुरेगिन तिया दीन फाल्को के नोनी कोंकम बिगिन हिजे
timammen atun emihuna fidaves libedifa adi kalege edina vis vannan biheye ikajifan vidaluye timam edin ikhtiyar mikulei timam kajifanan evre mol ma dine nekkan karorwe engigenne madina ga huregen din faal kulanama ei emihunge atuga hayyarwima biruganegen deravegen emihunge din qabul kulei ikam gaves bunai dane demmi ba mihun kajifan hayyar kopwe selama sallallahu itu rasulullah ifanu umratul qadaya badagin hunno niko kafiruna filagin islam ge tere badagin fiye badru hangrama ga hayyarwi kafirun ge terega sa ibn yazid wiye minayki mi hangrama ge didage veriya adi imam shafi'i ge fanu ge faswana kafa flume adi hayyarwi kafirun ge terega wahab ibn umairul jamahi ge wiye minage bafa umair ki kureswan ge shaytanun kur bodu igum ba shaytan ke selama sallallahu itu rasulullah ifana nuhanu gina undagu di ulemi hike fa badru hangrama be enage dari wahab hayyaruma fo enayai sofan bin umayyah ge ai makka ga ittagu tibegen badru hangrama ge wa ke ai makka ge mihuna jibnu musibatai derakam ge handan ko wahaga dekkum ge terega umair bin fiye ahurenan adanu ifa unna bodu daranya kai balan jifa tibe ahulu iyajun take nuwa nama mihaltiya muhammad gifanu ge undugu takum duniyan aram di ikal gifanu ge kanta nimala fi mahal sofan bin fiye ei kongotukum heye umair bin fiye ahuren ge dari ahuri muhammad gifanu ge arif ga hayyer we enage fidaga wahaga dakkan kon hadage madina e gos fikurakan da ikal gifanu qatul kullani ek fawgadin komme gote barihmataye sofan bin fiye kaje ge daranyai ahuren hawali jaime ahuren ge abdarin kagen tibeha hindaku kaje ge amdarin tibeni kagen ne kaje ge tiahuri hibbarkai fambari aharmen sai duniya dakka lebalate kaje ge ki arabin kuren nandemi ge hunnane mi kom ga bani demfemi umairu kandi rangalat tumun ko ekandiya vihada tayyar ko ge makkay nukume madina datur ko fiye mina madina aragen annani ko dimawi islam ge mis kolkai umar gufanai ekwa wada noni ko re umar gufan mina kandi aragen annati ve dikodagen fa alifati mihuna bidalwiye mars kejay gandi buname mi kutta mihira annani lafa kam kagen banune dem mina evre kurin itu rasulullah ifan ariya badagen den nebiye e mars kejay rasulullah mars kejay adawati umar kandi ngalagen kajen ifan ariya nge baawde hadis kurebiye ena ginnawate den urfan ko dagin ena yai badal kurba ena gi kadi ge fajika ga hippaagin itu rasulullah ifan gari badagin fiye itu ke ifan ek dikelna balwa urfan hadis kurebiye ke ifan ena dukol bate umayran hadis kurebiye annate mita kari ga itinate den mina ke ifan ga ari ngais an imu sabaha kiyafa adab veri wattari jasagin iti dejje rasulullah ifan kadi ko salama pure ما سلامكم ما رسكلان أهر من مايكرو بافيه إي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من سلامه دين حديث كربيه إيه عمر هاي خليه ميداتور تياي كون كمكاين هي عمر algunos mi ahí tie be kalung ge apple darga hayer fa mi wa algunos ge dariye kai medge e naya medga hefur kon hityong edi ai me rasulullah ifan kan hifagin ai kon kan hiye عمر mi ma raskelan hutur kuraba fa wa kan teke ein alguna fuduni con kametto rasulullah ifan tedabun bedare kalegi ai con kan hiye umair alguno midenni kamagen noni naname rasulullah ifan tibahen ko none adi kiyete kalegi ai sofan bun umayyah gi ai demihu gefru ge kariga hijr ismail ga tivegen meni eveni gota wahaga dekevegen awmeke maris kelang irad ko baba wani adi ehenna ko none umair ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah algun men kaje ifana uruge khabartakai bawaze ba wahita dokulekas mikamaki ham katwarun algulai sofan ge ai non deola miheku hadir we denahuri kame none algun lekavure kuriyakum makkayakum mitakam miheku awmaki ekrena kame none kaje ifani tedwi rasulukan ham katware den rasulullah ifan ashabe kalnan hadis kure biyete ba mihun tibamihun ga khair din ul fijwadi enag asira dukulla hadare defe mina makka rujuave islam din falko gengulen parafiye badru hangrama ka hajarwi kafirun ge tirega minangai umar gufanu ge aneddari abu aziz wiye umar gufan bidatur madina badagi yiru abu aziz ge mamma ena ge fida fonwagi ena gengos wiye mi mamma yaki wala musandi mi heke mi yaki ihu bune vidia wahab ge mamma en none badru hangrama ka hajarwi mi ge tirega abdul muttalib gufanu ge darkelun abbas gufanu biye iyi selamay sallallahu itu rasulullah ifan ge bodu bebe fle eka ifan mi hangurame nuko dagati bala nuruhum ga hunna aginne fa eka ifan hayyar wi hindu eka ifan ikibamis fidaya edewne adi abu talib ge fi agil ge fidayan edewne
عباس گفان ودالویه اگلمن فدا دیمی کنکمگی مچتوه اگلمن می هنگرامه کن نرونی اگلمنگه نورهم گا گد کمونه سلام صلی الله علیه و رسول الله گفان حدیث کرویه کجی گفانیس بیر فرون اهر من نای دیکولا ارمن مچن هنگرامه نوکی میه کیمه اهم بیما فدا کای نولا دوجه نکروینه دم فای کجی گفانو کیبان کجی گفانو فدایای عقیل فدای فونه دین عباس گفان ایتو رسول الله گفان غریب گادین نبیه کجی گفان تیونتی دوکر منی قریشون هاگه امی فقیر میها کمگا حد آفاتای تیمندین عمرون اتاق اولین بی فقیر حاجگه رسول الله گفان حدیث کرویه فقیر کبانی کنگت کنتوه کجی گفانای الفضلای دیکمجم بگین اهن بسمیه کن نانگا فروا خزانه کلا مدات کبایه اکمنای گاتوا کجی گفان ودالو بیموه ahore mi hangramaga marwe janama kavana mitakitin benum kurare kavana yaki mustandi mi hukum gawane abbas gman vidaluye maris kidai gandi buname tiyai timammin dimafirin nung hama evves mi denhori kaven none kadi gfani nabiy hukum ingeni tiyaraha kantakunne badul hangramaga hayyarwi kafirun tiren fakirun kamga vefa liyan kiyan nudanna misbihum kiben afu kuraba fidayaka nula du kollebiye badul hangramaga hayyarwi kafirunna meduga kantakurmane gotka meduga أصحابي كلناي مشورة كربا في ده يبقى بكرهم كمان قرار كربي تنا ميديا آي بابا البافية فهي مياه تكي سلامة سلوالي بيتو رسول الله يفعل ونبي كم كتير كم مجبا بولتي دليل تويترين با آي تكي مهني إبس دوغوير يكو تما وكي كتير قصدوغين كلا ميساب كي بودو كمي إكان كوريوني كوران إمي رغلو فريهم كتير نون كم كا زمانا كيوي إنجيني إيش نوباباني ما كان ذي نبيجين نبي بيكالك رنگلو بيجي نوه أن يكون له بيكالك بون أسرى هنگراما غا هفه ميهن هير كرباگين جندون حتى يسخن في الأرض ميهن ليتا بمن رواف مدادين تريدون تبا ميهن إدنية عرض الدنيا دنيا فنا بدني مدى والله يريد الآخرة ما رسكناك تبا ميهن دب من إراد كرباني آخرة لدرمي أي نعمته والله عزيز حكيم ما رسكناك عزت تري حكمة تري وانت كناك لولا كتاب من الله سبق ما رسكناك أزلقا كان ألوبا ليوبمك إسفا نوا نما لمسكم تباميهن جيه فيما أخذتم تباميهن هفي تكتيغا عذاب عظيم بودوغن با عذابه مفدين بيان كورا بافام إكاليكفاناي إكاليكفان أصحاب إكاليكفان كورا جينا بيكاليكفان إبيكاليكفان اجتهاد فين جباقين كان إلوبي قوي ما رسكناك أزلقا ليوبي فدين قبول كورا بام هيبوان قصد كورا بفدا حلال كورا بافكام ميايتم من أنقوا فيه فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فهي باميهم تي غنيمة كل تكيت حلال رنگلو تكيت كم غا كايوليته دنه ما رسكناك ازلغا كان الوبا ليوب ما بسفروغ ام مرادكي دينوغا اكمكاي مدوغا واكي حكمي كان ريلين اسفان واكم كمي اكمكاي مدوغا اجتهاد درجه علم ديبگن باميهم اجتهاد کو كان على حكم تكي كلام حضرتها مقبول اتكي اي اجتهاد كرامي ونيتاي مقصد ما رسكناك كيبه خلاص وگن با هاندك අනිම් මුරාදකී බදුරු හංගුරාමේ බඩාගේ බේකජුන් නම් ඒගේ ෆහුගා අසාබෙන් නුදෙබොම මාරස්කදාගේ අසලුගා කන අලුවා ලියුවා වේ එහෙන් නෝනම තියබාමියුන් තිය හිරිතකී යසවම් අසාබෙන් අතේ ජයිහෙ زيني دحلانගේ සියරත්ගා වේ මියායේ බාබා දිබීමා ඉතුරු රසූලුල්ලාහ් ගෆානායි අබූ බකර් ගෆානායි දිබේකජුන් කීරිත් කුරබාන් තිබ්බවනිකොන් එතන උමර් ගෆානා බඩාගෙන නෙවිජේ වඩාගෙන විදාල් වියේ තිය දිබේකජුන් කීරිත් කුරබනි කොන්කම කතෝය එකමෙන් ඉංගේ වියා තිවන්නාවස් රොවේතෝ බලානමේ دين إتو رسول الله يفانو مياي عمر غفانا بدالو دبافا حديث كوري بيه أهر من نوروني كيه به أهر من نم ميكوريون كنتكا مدوغا مارسكداني مفدين قرآنو آيته باوا لبافيه أدو عذابين آكمغا بينما كجي غفاناي كجي غفانا تباوي ميهو نوني منجواكا نته دين عمر غفانو بس كيه كوري بيه ميايتو تفسيرا مدوغا بنوه ام فريهم إبهاكي ميه ديناي هوري كافرونغ ميهو نبي بكالكاي ديكولووريو هنگراما بيبي بيكو هيجر ويجنا إن بيكان أولاكين باغوتي إبيكالكو دين بترونا ندينما قد على مارس كلانك تدمكم ميستكم دور قرآن ولا كافرون تقتل كربا إورنج ليتا بيمچن أهر والبمه فدا هيبوافا دو كربم نونه إكوك تبا ميهونن إيه ديغوتون كره كم غوتين هدوان اختيار بيجن با كمتاي دينوغا إكميجي مچ حكمه كان إليجن نوا كم كمكاي مدوغا مجتهدونගේ اجتهادගේ مچ كرا حكمت قبول ويجن كلانك حضرت غوا كمتاي تباميون كيبان تيكن هم تيهم هنگانه كمراي اي هنگومون اكن عفو كربا اكن حد كربانه كمراي ورتكاي بين هدم كوريسره ديبي
ಕಂಡ ಎಳಿಗೆ ನೋವಾ ನಮ ತಿಯೈ ಅಜಾಬೆ ಬಿಸ್ ಅತ್ವೆದಾನೆ ವರ್ಗೆ ಕಮಕೆ ಮೀ ಏಕೆ ಕಂಕಮಾಯಿ ಮೆದುಗಾ ಕುರೀಂ ವಾಹಕ ದಿಕ್ಕೀಫಾ ಒಬ್ಬ ಉಮರ್ ಗುಫಾನ್ಗೆ ಬಸ್ ಫುಳಾಯಿ ಇಗುತ್ತ ಕುರ್ಆನ್ಗಾ ಆಯಕನ್ ತತ್ತವ ತಿನೆಂ ಎಕ್ಕಮಕೆ ಏಯಿ ತಿರೀಸ್ ಎತ ಕಮಕೆ ದೆಂಫೆ ಮಿ ಆಯತುಗಾವಾ ಹುಕುಂ ತಕಿ ಕಾಫರುಂ ಬಿರ್ಗನ್ನೆ ಉಮಾಯಿ ಎವರೆಂಗೆ ಕಾಫರ್ ಕನ್ ದೂಕುಂ ಇಸ್ಲಾಮುಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹೆ ಎರುವೆ ಉಮಾಯಿ ಎವರೆನ್ನಾಯಿ ಹಂಗುರಾಮ್ ಕುಳ ಉಮಾಯಿ ಎವರೆನ್ನ ದತಿಕೊ ಎವರೆಂಗೆ ಮುದಾತ ಗನೀಮಾಕುಂ ಹೆದುಮಂ ಹಿವರ್ ದೆಬುಮೆ ಅದಿ ಜೈನಿ ದಹಲಾನ್ಗೆ ಸಿಯರತುಗಾ ವೇ ಉಮರ್ ಗುಫಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಮಕ್ಕಾಯ ಬಡಾಗಿನ್ ಫಾ ಕಂತ ಕುರೆಬಿ ಗೊತಕಿ ಸಫಾನ್ ಬುನ್ ಉಮಯ್ಯತ್ಗೆ ಆಯಿ ಬದ್ದಲ್ಮಾನ್ ವಡಾಗತ್ಮಕಾಯಿ ನುದ ಏನಾಗಿ ಗಿಯ ಬಡಾಗಿನ್ ಸಫಾನ್ ಇಗಿಯ ಫೊನುವಾ ಬಾಹುಲ್ ತಗತಿ ಅಮ್ರಾ ಏನಾಯ ಫೊನುವಾ ಗೇಗಿ ತಿರೇಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಫಾಳುಕುಂ ಉಳುವಾ ಫಟ್ಟುವಾಫಿಯೆ ಮಿಯ ಫೌಗಾ ಹರಂಪುಳುಗೆ ತಿರೇನ್ ಸಫಾನ್ ಬುನ್ ಉಮಯ್ಯತ್ಗೆ ಆಯಿ ಎ ಸಫಾನ್ಗೆ ಎ ಕುಳೆ ಮಿಹುನಾಯಿ ಮಜ್ಜಿಸೆಗಾ ತಿಬ್ಬಾ ಇತನ ಬಡಾಗಿನ್ ಬಿದಾಳುವಿಯೇ ಎ ರಹಮತ್ತಿಯಾಯ ಕಲಿಗಿಯಕಿ ಕುರೇಶ್ವಂಹಾಗೆ ಮಾಯ್ ಬಿಗಿಂ ಬಾ ಸಾಹಿಬುಂ ಕುರೆ ಸಾಹಿಬಕೀಮ ಬುದ್ಧಿ ಸಲಾಮತ್ತು ಹುರಿ ರಂಗಳು ಮಿಹಕೀಮ ಕಲಿಗೆ ರಂಗಳ ಫಿಕುರ್ಕೊ ಬಲಾಸೆ ಹಿದ ಹಿದ ಗಣ್ಣಂ ಅಳುಕಂಕೊ ಏತ ವೆಚ್ಚ ಕುರ್ಬಾನ್ಕೊ ಅಹರುಮೆನ್ ಇಹುಗಾ ಮಿಣುನು ಗೊತ್ತಿ ಹಮ ರಂಗಳು ಗೊತ್ತಿಂ ಹೆಯ್ಯೆ ನುವತ ಕಿತಮ್ಮೆ ದೆರ ವಿಯಾನುದಾ ಗೊತ್ತಿಗ್ಗಾ ಉಳೆ ವೇಕಂ ಎಂಗುಣಸ್ ಅನಿಕಕ ಕುರಿಯಿನ್ ಎಂಗೆನ್ ದಕ್ಕಾತೀವೆ ಹಮ ಹಸ್ತವೇರಿ ಕಮ್ಗಾ ಕಬೂಲ್ ನುಕುರಾನ್ ತಿವೇನ್ ಬಿ ಹೆಯ್ಯೆ ಬದಗ ಏರುಂ ಗೆಲ್ಲೆನಿ ಮಿಹಿರ ಮಾಯ್ ಫುರಾನೆ ಅಶ್ಹದು ಅಲ್ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ವ ಅಶ್ಹದು ಅನ್ನ ಮುಹಮ್ಮದ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಮೀ ಅಹರುಂಗೆ ದೀನೆ ಮಿಬಸ್ತಕಾಯಿ ಮೆದುಗಾ ಸಫಾನ್ ಹಮ ಎಕಚ್ಚೆ ನುಬುಣೆ ಇಂದಿಜ್ಜೆ ಎಚ್ಚೆನ್ ನುಬುಣಿ ಗೊತಕಿ ಉಮೈರ್ ಮದೀನಾಯ ದಾನ್ ನುಕುತೀಸರೆ ಸಫಾನಂ ಹುರೆವೆನಿ ವರ ಉಫಾವಿರಿವೆ ಬೊಡಾವಿಗೆನ್ ಉಮೈರ್ಗೋ ಆಕ ದಕ್ಕೆ ಅದಿ ಮೀಹುಂಗಾತುಗಾ ಬುಣೆವಳೆ ಅಹಾನ್ ತಿಬೇರೆ ಮಿಸಾಹಿತಕ ಮದೀನಾಗ ಫರಾತುಂ ಬದುರು ಹಂಗುರಾಮ ಹಂದಾನ್ ನಿತೇಪದ ಖಬರೆನ್ ಅನ್ನಾನೆ ಮೀ ಫಣಿ ಕನಕಂಡಾ ಹುಟ್ಟಾ ಕುಲ್ಯಕಲ್ ಇಬ್ನು ಖಬರಕಿ ಉಮೈರ್ ಗಿಯಂಗಾಸ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಫಾಲ್ಕುಗೆನ್ ಉಳೆ ವಾಹಕೆ ಮಿ ಖಬರು ಆಫಾ ಉಮೈರಾಯ್ ಅಂಗಾ ನುಬುಣುಮನ್ ಹುಬಾ ಕುಫಿಯೆ ದೆಂಫೆ ಮಿ ಸಫಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಜೊರಾನತ್ಗಾ ಗನೀಮಾ ಬೆಸ್ಸಿ ದೋ ಇತು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಇಫಾನ್ಗೆ ಬಾಫ್ಲನ್ ನಿಗೆ ಇಫಾ ಒಯ್ ಬಕರ್ ತಕುಂ ಮಿತಾಂಗೆ ವಾದಿ ಫುರಿಫಾ ವನಿಕೊ ದಿಕೆಫಾ ಹಿತಂ ಎರಿಯೆ ಮಿಯದು ಎಯಿ ನಬಿಯೆತ್ತೋ ನೋತ ದುನಿಯ ಬೇನುಗಾ ಉಳುಬಾ ರಸ್ಕಲಿಕಿ ಹಿತೋ ಬಯಾಲಾ ಹುರಿಮೆ ಮಿಹಿಂ ಹಿತ ಅರಾಗಿನ್ ಗೊಸ್ ಇತು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಇಫಾನ್ಗೆ ಅರಿಫಾ ದನ್ನು ಆಫಿಯೆ ಮಿ ಗನೀಮಾಯಿನ್ ಕಜೆ ಇಫಾನ ಜಿ ಬೊಡಾಗೆಫಾ ಎ ಬಕರ್ ತಕ್ ಅಲ್ಗೊಂಡ ದೆಬ್ಬಿಯಾ ಕಿಯತ್ತೋ ಅಲ್ಗೊಂಡ ಕಿ ಬಕರಿ ಗಿನಮಿಹಕಿ ಮೆ ಅದಿವೆಸ್ ವನಿ ಗಿನ ಕುರಾಹಿತೆ ಹದೀಸ್ ಕುರವಿಯೆ ದೀಫಿ ಮೆ ಗೆಂದಾರೆ ಏನ ದನ್ನು ಆಫಿಯೆ ಅಶ್ಹದು ಅಲ್ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ವ ಅನ್ನಕ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಮಿಕಮಕಿ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮಿಹಿಂ ಕುಳ ಕಮಕೆ ಎ ಬಕರ್ ತಕೆ ಬೇನ್ ಮೆ ನೂನೆ ಹದೀಸ್ ಕುರವಿಯೆ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ikadaangi kalegiya tedmagu dakkafiye nabi bekadu naki debba fiyechen amra rujua kura bay nune sofan gifanu bi ashab bekadu getirein bis ma bekadu getirege enaya makka ge sahibaye nankiye du faseha kuladana fari naja bekadike islame wadagati makka hippema bures fauge makka hippe du ikadifana aman hoda debi umayr gufane badruan gramaga hayyerwi kafirun kure fidayakai nula darmanteri du kollebi mihum getirega ಅಬು ಇಜ್ಜತ್ ಅಮ್ರುಲ್ ಜಮಹಿಗೆ ವಿಯೆ ಮೀನಾಕಿ ವರಬ್ಬರು ಶಾಯಿರಕೆ ಮೀನಾಗಿಲ್ ಎಂತಕಾಯಿ ಬಸ್ತಕುಂ ಇಸ್ಲಾಮುನ ಶಾಯಿ ಇತು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಇಫಾನ ವರಂ ಒಂದಗು ಕುರಾಮಿ ಹಿಮ್ಮೆ ಮೀನಾ ಹಯ್ಯರ್ಬಗಿನ್ ಗೆನವನು ಹಿಂದುಗ ಆದೇಶ್ ಕೊ ದೆನ್ನೆವಿಯೆ ಅಳುನಕಿ ಫಕೀರ ಕೀಮೆ ಕಲಿಫಾನುಸ್ ಇಕನ್ ದೆನವಡಾ ಗನ್ನವಾನುವೆ ಅದಿ ಬದಾನೆ ವಾದಿ ಯಾರೆನೆ ಫಸ್ ಅಂಹಿನ್ ಕುದಿಂಗೆ ಬಫೆ ಕೀಮೆ ಇಕುದೀನಟ್ಟಕ ಅಳುನು ದೂಕೊಲ್ಲೆ ಭೂಮಿ ಕಲಿಫಾನಾಯಿ ಮೆದುಗ ಅಳುನು ಹೀಕುರಾಗುತೆ ದೆಂಫೆ ಇತುರು ಕಲಿಫಾನ ಶಾಯಿ ಇಸ್ಲಾಮುನ ಲಿಂಹದ ಮಲಾಮೈ ನುಕುಳುಮಾಯಿ ದಿಕೊಳ್ ವೆರಿವಾ ಬೇಕ ವಾಗಿ ನುದಿನು ಶರ್ತು ಕುರಬ್ಬಾ ಫಾ ದೂಕಲ್ ಲಬ್ಬಾಫಿಯೆ ದೆಮ್ ಮಕ್ಕಾಯ ಗುಸ್ ಬಾಬ್ ನಫಿಯೆ ಕೊಬಾ ಕಿಹಿನಕುಂ ಹೀವಿಯೆ ಮೇಯಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗುಫಾನ ಬಾಕು ಸಿಹರೆನ್ ಹದಾಜಾಫೆ ದೆಂ ಅದಿ ಇಹುನಬರೆ ನಬಾ ಮಿ ಹುಕುಂ ಗಾವಿಯೆ ಮಿಹೆನ್ ಒಳೆನಿಕೊ ಉಹುದು ಹಗ್ರಾಮೆನ್ ಆಸ್ಕಿನ್ ಲೆಂಕಿಯಾ ಕಾಫರುನಂ ಹಿಬರ್ದೆನ್ ಒಳೆನಿಕೊ ಅನಿಕ್ಕಾ ಹಜರ್ವಗಿನ್ ಇತುರೆ ಕೆ ಗುಫಾನ್ ಅರಿಯ ಗೆನೆ ವಿಜೆ ನಿಫಾರ್ ಇಜಾತುಗೆ ಬಹನಾ ಕಿಯಾಂ ಫಿರ್ಮುಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವಿಯೆ ಮುಮಿನಕಂ ಎಂಹರಕುಂ ದೆಫಾರು ಕಟ್ಟೆ ನುಜೇನೆ ದೆಂ ಮೀನಾ ಗಸುಲ್ ಕುರಬಾಫಿಯೆ ಮೀನಾಯಾ ಮೆದುಗಾ ಮಿಲಿಯಾ ಆಯ್ ಬಾವಾ ಜೆಬಿಯೆ ವೈನ್ ಯುರೀದು ಎಮಿಹುಂ ಹೀಕುಳೆ ಯಕಸ್ ಖಿಯಾನತಗ ಕಲಿಫಾನ ಖಿಯಾನತ್ ರಿವುಮ ಫಗದ್ ಖಾನುಲ್ಲಾಹ ಎಮಿಹುಂ ಮಾರಸ್ ಕದಾಕಿ ವಿ ಖಿಯಾನತ್ ರಿವಜವೆ ಮಿನ್ قبل ಕುರೀನ್ ಫಅಮ್ಕನ ಮಿನ್ಹುಂ ದೆನ್ ಎವರೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಲಿಫಾನ ವೆರಿಕನ್ ದೆಬಾ ತಮ್ಕೀನ್ ಕುರ್ಬಾಹಿಯೆ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಅಹುಲ್ವರಿಂಗೆ ಗಾತನ್ ಎಮೆ ಫುರ್ತಮೆ ಬದ್ರು ಹಂಗ್ರಾಮಾಗ ಖಬ್ರಾಗಿನ್ ದಿಯ ಮಿಹಕಿ ಹುಸೈಮಾನ್ ಬುನ್ ಯಾಸುಲ್ ಖುಜಾಯಿ ಮೀನಾಯಕಿ ಅದಿ ಫಹುಂ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಿ ಮಿಹಕೆ ಮೀನಾ ಮಕ್ಕಾಯಂ ಆಹಿಂದು ಮಿಸ್ತಕುಂಗೆ ಗಾತುಗ ಎಬಾಕ ದಕ್ಕಾಂ ಪರಾಫಿಯೆ ಏನಾ ಬುಣೆ ಅಹರ್ಮೆಂಗೆ ಎಮ್ಮೆಂ ಬಲಿವೆ ಬಿಸ್ ವಿಹಾಲಿ ವಿಜೆ ಅತಬತಾಯಿ ಶೈಬತ್ ಕತುಲ್ ವಿಜೆ ಅದಿ ಅಬುಲ್ ಹಕಮಾಯಿ ಉಮಯ್ಯತ್ ವಸ್ವಿ ಕತುಲೆ ಅದಿವೆಸ್ ಎವೆನಿ ಮೇನಿ ಮಾ ಮೀಹುಂ ಕತುಲ್ವೆ ಎವೆನಿ ಮೇನಿ ಸಾಹಿಬುಂ ಹಯ್ಯರ್ ವಿಜೆ ಮಿ ಖಬರ್ತ ಮೀನಾ ಬುನಾಂ ಫರಾಗತುಂ ಉಮಯ್ಯತ್ ಗೆದರಿ ಸಫಾನ್ ಮಿತಾಂಗ ಹಿಜ್ರು ಇಸ್ಮಾಯಿಲುಗ ಇಂದವಾ ಬುನ್ಯೆ ಏನಾಯ ಫ ಎಕಿಯೆ ಎಚಿಂ ಎಂಗೆ ಬಾವೆ ಮಠವಿ ಕಿಯತ್ತೋ ನಿಕಂ ಅಹಾ ಬಲಾಸೆ
දෙම් මීහක ඇහැෆියේ ෆහ සොෆාන් බුන් උමය්යත් හයර් වීහෙ නුවත වී ගතුල්හෙ එනබ් නෙෆියේ තියබුනා මීහා හජ්ජුල් ඉස්මායිල්ගා එඳ ෆෙන්නනියේ මමි උලනී ෆහ මොයෝගින් හෙජේ තනිග්ගාහි කමිග්ගේ වාහක ખબર වීගොත රංගල මිබුනනියේ තියබාමිහුන් දොක්කුලේස් මිසාහිතක යගීම් බෙදානේ ෆහ සොෆාන් බෆයායි බේබේ හංගුරාමයක මෑදාන ගතුල් වගෙන් බෙට්ටුනි අහුරින්ගේ මිහුරි දෙදෙන් රීත්කෝ බජාන් හමහෙගා හුට්ටේ මිවාහක දක්කාන් තිබ්බා අබ්දුල් මුත්තලිබ් ගෙෆාන් ගෙෆි हारिस ගෙෆි අබු සුෆියාන් අතුවිජේ මිනායකි අදි ෆහුන් ඉස්ලාම් වී මිහිකේ ඒර් ඉතුරු රසූලුල්ලාහ් ඉග්ෆාන් ගමච්ච අදාවත් තිරිකන් ගද මිහිකේ අදි මිනායකි ඉතුරු කෙලෙග්ෆානයි එක්කිරුම් ගෆරාතුන් අඛිමේ මිනා ඉස්ලාමිගේ මදීනාය දියයි අබ්බාස් ගෆාන් ගලිහුගේ මිබේකල්නා ඉතුරු කෙලෙග්ෆානයි බද්දල් වී කෙලෙග්ෆාන් මක්කා හිප්පාන් බඩා ගන්නවනිකො මගමතිනේ ෆහමි අබු සුෆියාන් මක්කායන් ඉරුමුන් එම්මෙන් දෙන් ખબર ෆිදාදානේ ගොමුන් කෙලෙග්ෆාන් කාරියන් අතුවිජවෝ දෙම්ෆේ එනාගේ බොඩ බේබේ අබූ ලහබ් එනාගේ ගෝලා බුනෆියේ කොයිෆ්ලායේ කුරයිෂ් වංහාගේ මීහුන්ගේ ખબર කි කොබාහේ නිකන් හමහේ බහට්ටාගෙන් නගල බුන බලාසේ මී අබූ සුෆියාන් ගෝලියේ ආයිකේ මකිබාගා ખબર එබ හුට්ටේ මාරස් කලෑ ගන්දි බුනමේ ඒ ખબર කි අහරමින් එබාමිහුනායි බද්දල් වීමා එබාමිහු මී ඉතරෙන් හිතූරි මීහ ගතුල් කුරාන් හිතූරි මීහ කොයර් කුරාන් එමිහුනන් අහරමින්ගේ කන්දරාතකයි බෑමත්තකයි මේමත්ත දීගෙන් තිබියේ ෆයි එබාමිහු කුරානේ කම කොගේ හිඟාජේ මිකමා එකුගාවස් ahrennak aharmege mihunaka majamati nukuraname egutaki aharbenai baddalkon hamaja dini zinattiri de keheri astakigi matiga udai bimai dimedunga ma hayabathuri baike e mihakabure gadwane anikicche numakan karware mihatana mina khabar bulitana mitanga ahuri itu rasulullah igfan minimum kurebi alaku mihar abbas gifanuge arifuga ule abu rafiye nankiye mihaku ureba apne fiye makida koe ei malaikatune hama bunmun abu lahab ruliyage minage molmatiga waragada tafali javiye mina ruliyasgen abu lahab gaga musariya baddaviye fahe abu lahab mina bure ma baru he kam mina wattalagen memachan ertana abbasge amikamadun lubabat bintu haris mita koe lakudi tamburi nangwagen bajaga enage sahib miha netima hituru goten hadaniye vidalwefa abu lahabge bojuga jessi makun abu lahabge bo waraboda felije den enage bewatin fawaje මියෆෝ හයිබනේ බීදව අබූ ලහබ් මරුවේජේ මරුවි අරබීන්ගේ මිහු මා බිරුගන්න සුම්පා වයිජිග්ගා එබ්ස් මිහු ගාන්නෝ එකනි ඔයගෙන්නේ එයි එමිහු අත්සාය කියා ෆාරික මරුවිතා තින්දුවසි වහන් තංකොලි දුර්ගා වල්ගණ්ඩේ කොනෙපා දනි කොප්පා ෆුරලමන් ගෙන්ගොස් වල වට්ටා දාපා දුර්ගා තිබින් හිලියා ඉවෙලි උකා ෆොරවැෆුවේ අබූ ලහබ්ගේ දරින් කුරේ ඉස්ලාම් වී මුඅත්තිබයි අතවතයි දිබෙන්නේ මි දෙබෙන් ඉස්ලාම් වී මක්කා හිප්පේ දුවෝගේ මිදිබේනි හොනෙන් හංග්‍රාමයග ඉතු රසූලුල්ලාහ් ඉෆාන් අලියුගා සාබිත් වෙති මිහුන් කුරේ වී දෙමිහුන් නේ අදි අබූ ලහබ්ගේ දුර්රතේ නම් කියුණු අංහෙන් දරියෙක් ඉස්ලාම් විය අබූ ලහබ්ගේ උතයිබත් මර්වි ගොතුගේ බාහක මිසියරතුගේ දෙවන බෑග ඉස්විංගාජේ සලාමයි සලවැල්ලි ඉතු රසූලුල්ලාහ් ඉෆාන් බදුල් හංග්‍රාමයග නස්රු දිබෝඩාගින් ඉස්ලාම් දීන් ඉස්සෙත්තරි ખબર හබුස් කරාගේ නජාෂියන් ඊවඩාගතුන් එරස් ගිෆාන් වරන් උෆාකුරබා එකරෙන් හිජ්රිය බඩාගින් තිබේ අස්හාබ් එකලුන් හොද්දවා ගින්නවා ෆියේ එබේකලුන් වෙලියකන් හුන්නවි අබූ තාලිබ්ගේ ජාෆර් ගෙෆානේ ෆයි එබේකලුන් වඩාගින් එරස් ගෙෆාන්ගේ දර්බාර බෙදි වඩාගින් ඉරු එබේකලුන් දෙක වඩාගති එරස් ගෙෆාන් වල දෙර හෙදුන් කොලිග්ගා බිමතිගා ඉතින් වඩාගින් ඉන්නවනි කොන්නේ ඉබේකලුන් බෙදි වඩාගතුන් සලාම් කුරබ්බා හද්දවා විදාල් වියේ නියදු තියබේකලුන් මිගෙන්නවි උෆාවිර්කම්ගේ ખબරෙන් ඉවේ මතේ ඒ ખબર කීතිය බෑමියුගේ කරාගා තිබේ තිමරස් ගෙෆාන්ගේ ජාසූසුන්ගේ කිවෑ නගලු ખબર දිවිජේ මාරස් කදාන්ගේ කදාන්ගේ නබියා නසරු දෙවා ඉස්ලාමීගේ දීන් ඉස්සෙත්තරි කුරබෑවිය මක්කාගේ බොළුන් කුර එවැනි මෙවැනි මිහුන් ගතුලිබේ එවැනි මෙවැනි මිහුන් හයර් විජේ ඉදබෑ මිහුන් බද්දලේ හංගුරාම වී බදුරේ වෙනන් කී එතනගේ එතන කීචිමන්දස් කිෆාන තුප්පුළු ඉරුගා බකරි හුයි හප්පාම් බස් උළුමි තනකේ එතංගා ඉරාක් ගස් වර ගිනවානේ මිවාහකවල දෙකේ බා ජාෆර් ගෆාන් විදාල් වියේ අල්හම්දුලිල්ලාහ් තියයි අල්ගුන්මන බල උෆාවි ખબર කේ තියපද උෆාවි ખબર දෙබි වෝගා මනික්ෆාන් තියපද දෙර හෙදුන් කොලෙග්ගා බිමතිගා ඉන්නේම් ගසවකී කොබෑබාවේ හිවේ මිහින් දෙන්නීමා නජාෂි විදාලුවේ මාරස් කදාන් ඊසාගේ ෆාරුන්ගේ මච්ච බාබා දෙවි තකිතී තිරේගා බේ මාරස් කදාන් අල්තකුන්ගේ මච්චන් හග්ගුගෙන් වාකමකේ එමිහුණන් ඉස්ලාමීගේ නියමතින් ආකුරබා ෆියා එමිහුන් ඉස්ලාමීගේ කිබේ තවාගෝ වෙරිකමෙන් අවකුලොන් දෙන් එබේ කලින් සලාම් කුරබා ෆනුවාද බාෆිය මුස්ලිකුන්න බදුල් හංග්‍රාමයගා නිකමෙත්කන් ලිබි එවරෙන්ගේ එත බොඩුන්නක් වතුලි වීමා මක්කාගා වාහක දක්කා සල්ලායි කොෆුවේ අර්මෙහි තිරෙන් අතුලි මීහුන්ගේ මරුගේ බදල් හිෆ්මන් හබුස් කරාගා එවලේ ඉස්ලාමන් දෙවාතෝ නජාෂි ගරිය වෆ්දේ පොනුවාම් වියේ
دم باميهم ورقنا ودنت تيارك عمرو بن العاص غفاناي ربيعة غفن عبد الله غفاناي ديكجون غيركم غا وفد فنوا فوي مي دبيكجوني ادي فهم اسلامي دبيكجوني مي دبيكجون ميكماگين نجاشي اريها دروم نجاشي ميكن قبول نكربا مكه امرا رد كربا بي مي عمرو بن العاص نجاشي اريها مكه ميهم فنويما وداگي ديوان فاري ادي عمرو بن العاص تيمن فاربس هم ميوت نجاشي اريها وداگته එවාහක අදි ෆහුන් අන්න හොට්ටේ එවාහකගේ තිරේග එක ඉක්මාන ඉස්ලාමී ගොතුක බයම්ස් අන්න හොට්ටේ දෙන්ෆෙසලාමයි සොලවැල්ලි ඉතු රසූලුල්ලාහ් ඉක්මාන බදුර හංග්‍රාමයි නසරු දිබි වඩාගේ මදීනාය වඩා ගතුමු ඒ මදීනාගේ යා යතාගේ වටවටාගෙන් තිබි එක ඉක්මාන්ගේ අදාවෙත්තිරින් වර බිරුවෙන්ජේ මදීනාගේ අදි ඉස්ලාම් නොති මියුම් කුර වර ගින මියුම් ඉස්ලාම් විජ්ජව අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්න් උබයි වස් බේර ෆරුම් ඉස්ලාම් දීන වදිජේ යහූදීන් කුරෙන් බස් කිතම් මේ බයක් ඉස්ලාම් විජ්ජව එමියුම් බනෆුවේ මිහාර්ද මී ෆස් zamaන් නබියාකන් ahar menafes yaqin vejje ane beko adios kafir kamatiga demit vejje waman yudlilillahu fala hadiya lah badr hangramaga islam kure shahid wi sauda bekalune e muhajiriya bekalunge tirin habe kalunai ansariya bekalun kure abbe kalunai mi abbe kalunaki khazraj wanhage habe kalunai awz wanhage debe kalunai badr hangramaga shahid wi bekalunge iturkama imedugayai badr hangramiya wadage bekalunge iturkama imedugayai badru hangrame febenne malaikatun ehem malaikatun nabur maakama imedugayai waragina hadis tariwalgin be ashab bekalunge tiregaves badru hangrame badagenne bekalunna baki maakun hittawagin ulbate badru hangram wi tanun adi ada daan dem beswenna karamat takai wattar alamat taki mashhur kamke badru hangrame badage bekalunge namfulta kiyewumai e namfulta medveriko maakidai kiyan ede edunta fuddewumai e namfulta liye ufulumgawur barkatirkamai ಫಾದಾತಕಿ ವರಗ್ ಗಿನ ದನ್ನ ಬೇಕಲಿಗೆ ಕಿಬಾಯನ್ ದಿವಾಗೆಂಬ ಕಂತತೇಕೆ ಮಿ ನಂಗೆ ವಾಹಕತಕ ಮಿವದ ಕುರು ಫತೆ ತನೋಸ್ ನುವಾನತಿವೆ ಕುರುಕುಲೈಯು ಫೈ ಬದ್ರು ಹಂಗ್ರಾಮೈ ಹಂಗ್ರಾಮಾಗೆ ಸಬಬ ಮಾರಸ್ ಕಲಾಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಇಜ್ಜತಿಲ್ ಕುರಬಾ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನು ಅಹುಲ್ ವೆರಿನ್ ಗದ ಕುರಬಾ ಶಿರ್ಕಾಯಿ ಮುಶ್ರಿಕುಂ ಬರಿ ಕುರಬಾ ಶಿರುಕುಗೆ ಮಹಲ್ಲು ಖರಾಬ್ ಕುರಬಾ ಮಿ ಉಮ್ಮತ್ಗೆ ಫಿರ್ಆನ್ ಹಲಾಕ್ ಕುರಬಿ ಹಂಗ್ರಾಮೈ ಮಿಫದ ಕಂತಂಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕುರಬಾ ದೀನುಗೆ ಇಜ್ಜತಿಲಿಕಂ ಫೌಲ್ ಕುರಬಿ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಅದದ್ ಮದ್ಕಮಾಯಿ एवरेंगे आदत गिन कमा एक फै इस्लामी इस्लाम दीन साई इस्लामन वकिन खास गतकुं एही तिरकम बाटवा नसुर देवी कन रीत कों एम्मेन इंगे पद मुअज्जाति कमगा एहग्राम वेजे मिकमटका इस्लाम गे मच्चन इकलांगे धर्म अंतरिकम बयान कुरेबुम मिलिया आय बावा जेबिए वद qad nasrakum allah हम करवरुम में रसकलांगे इब्राहिम नसुर देविए बि बद्रिन बदुरगा व अंतुम अजिल्ला इब्राहिम निकमति वेगम हाल बसरुगे मुरादकी आदत मदवे हथियार मदवे के हालगे फै ई नसर की मैरस किनागे दिबा इचिकमा ए देबुम के सोबकी दी मतीगा फायते साबित कोगिन एकी फुफुरन हित्तन नुफुरला एकवेरी कमगा एम मकसदी के मैचन हित्तन हुट्टागिन तिबे हिवर कुरुंगन तिबा मी हुन देनगत मथे फै मी हंगरामई मिगे मतीन इस्लाम दीनुगा वेवनु एम्मे बडु हंगरामे मिहनी इस्लाम दीन फौलवी मी हंगरामई ने मी हंगरामे फौ इस्लाम दीन वे नूर दुनिये के कंकोल तकन आराम फराफिए Quraish wanhaga tibi emme gadafat fahulawanun islam deenuge emme bolet dusminum mihangramaga hingaje den tibi arbinge hittaka birwerikam badije islamunge haybatu mistagunge hittaka bad islamunge ibarai famwaru ma gadavije den emiyum feri boleti ha laskar badiko gadafat ha raskan hifare fahe mifada maakam bodu ni'matuge macca aharmen emmiha islamun mariskadaga kibe shukurko e badurga nasul dibunu duwahi aharmenge ma duhekamga hada e duwahuga e bekanun handumako uhakon ulumi shakka kanuda ekatigenba molukam ke e duwahaki ramadan moge satara duhe e duwahaki maris kedang rasulata islamuna nasr deva izzati kore biduhe ghazwat bani sulaim man haga hanguram salama sallallahu alaihi itu rasulullah ikmal badrun madina badagin fa madina ga hajre hajwal noni nuhnawe bani sulaim man haga mihunai hanguram kure man nokondagin fi mifahar madina ga macha bir kure bi غفار وانها سباع بن عرفته نماز كلهم مچ ابن امي مكتوم زيني دهجان کے سیرت کا ابن وافا وے سیرت لیوبا بیکل مدینہ کے مچ ابن امي مكتوم مرکربی ابن بكم تنگا میں ایک مراد کی نماز كلهم مچ مرکرب میں الف ها මිහන් ග්‍රාමයක ඉතුරු කෙල ඉක්මානුගේ දිදකොල් හුදු දිදේකම් ගාවිය දිද උහුලෙවි අලි ගිෆානේ ෆයිසලාමයි සුලැලි ඉතුරු කෙල ඉක්මාන් එමිහුන්ගේ හිසාබ බඩාගින් එමිහුන්ගේ කදිරෙවි කියේ ෆින්ගන්ඩිගේ කෑරිය ෆාදා වඩාගින් තින්දුව හුන්නවාපා මදීනාෙන් එම්රි වඩාගින් සිය හංගුරාමේකයි බද්දලි වඩේ නුගනේ
mihini emihun ekadikfan wadagannoa wahaka iwigen birun ewlen ule tangalu duko fidagin hingejjowe ediyai emihunge jamaltikai bakettekum mes bay duko fe mitakete ganima kurabagin madina wadagatiye madina ya itimilge durgawa solar kiya manzilga mi ganima beseviye jamajum fasatega okkamga viye ituru kadikfan mi daturfuga madina in beruga hunnevi fanar duwe ghazwat bani qaynuqa wanhage hangura bamihunaki yahudinge bayke mi bamihuni madina ge kari bathane kiye taniga tibe bayke yahudinge tereng hanguram verikan hori hivwarugada bayme miuren kuri gina mihuni ranrihige gahana hada vikumai jawahiruge biyafari kura mihunne mi bamihuni madina ge verin kure ubadat ibn samit lifanai abdullah ibn ubay ibn salulai dekajunge rakkatirikam ge dara wade ege dekajuna wafatirikam ga tibunge huwa ko gen tibe bayke فهي بدر هنگرام ہے سلامات صلی اللہ علیہ رسول اللہ اکفان النصر دی بڑاگن فتحیا ایک مدینہ بڑاگتم میرنگ حسد اتروے دیکھول ویرکم فال قران پتافوے میگوتکی حسد ویرنگ آدا کا ہن کم کے فہی میگد عداوات ترین تیفا اتنن اکو مچن امیھا گدوگن فی ویا ان عداوات تریاگ ہت دتکن دیوی تیماگا فریفا عداوات تریکم فال قران جہی دے اگے وائرک دین එකම දිබෙන් අන්න දිරේක විසුනුමේ නොෆෝරානේ මේ bani qaynuqa wanhage yahudi nabi migote fa itur rasulullah ifan badur hanguramain nasr dibi wadaganigen wadagatumun emihunge hittawga foru igemba adabe terikan kiki ara faalwe akhiruga emihun iturke igfanai koffawin ahudu wala dikol verugen fuwe miba mihunai bani quraydat wanhage yahudi nai bani nadir wanhage yahudi nai mitimba mihume tibi iturke igfanai hangurame nukulo matai hangurame kura bayaka wagiddi nuhed matai ikadikfan madina ga hunnawanikon adawatteri bayak wais hangurame farafi nama e bayaku maccan ikadikfan nasru din watai ahudu edi qarar ko genne e me furtamen adawatteri kan faul kul bayaki bani gainuqa bangha mihunne miba mihun ahudu wa dekol verikan faul kulum sobikam ga vikamaki arabing angenaku mimihaki badiyatu ga uluwa ansoriya bekadaku ambikamadi edwahu kirwikam bani gainuqa bangha mihunge bazar nukmafa etanun jawharjiyege dukkaaniga ihinde inda bayakumiyun as koba tiya forwagin ule riiti moonu nikan dakkale balate kiya hudur samasata ki kuran parafuwe mir mikawnaage dibahuge daawani huri mikawnaya sidiyatuga tanakan hayyar ko bandife den ekawna kulliyaka tedui gotakun libas kasuwe awra faulu ejje den emmen higatum mikawna e islamun neve goa ro herigen fiye den mitanga huri islamako as ekkade kantawe bediyeko bigen ule jawhari vyafari vir kaje qatul kollaviye eta ebefai yahudin tak ebeganigem islam miha qatul kofuwe den islam miha ge ahul verin e islam neve goa halela yahudina goa defratu ge miume fumegen fuwe mi khabaru itur rasulullah ifanan I wadagin ashabe kayunan hadis kurebiye ahurmen emihunna meduga ahud qarar kofa waniyaki egota kantak kon ulmakare nune men hadis kurebum ibadatun sawmit vidalwiye timan kaje gfan emihunge ekwer kamai huwain bariyave emihunge kantakai marus kedangi ay kedangi rasul ay hawal ko fime ahore mihuri eswami rasul ay farat gaye abdullah ibn ubay ibn salul ibn fiye ahore nan horweni emihunge farat gaye kan hingane mage adi negen nyaay demfe itu rasulullah ifan etana mihun fonuba de farat ge mihun ramata kuraba emihunge bodunai ma mihunai ilmu erin gennawa jama kuraba fa hadis kurebiye e yahudinge emmenne vetiya ba mihun marus kedan kibe birweti ware gure sonhage mihuna badruga jehunu kantaka visna bikur kurate te ba mihun tiwan kaje gfanuge basfuru aha kiyamantere islam ware tiwan kaje gfani nabiyyu kama rasuluhu kan te ba mihunge fettakun rangalan engi ma'lum wane efe fotuga tiwan kaje gfana medga marus kedan hippa fa autan hadan kurate e ba mihun danna fuwe algun mena kaje gfani rasuluhu kan ige nama kaje gfanu bidalu nubiyas qabul qur'an nun toye tiya hifur kurabani algumena kiyes emakkaga etiba kajigfanu qawmuge mihun kaja findi hanguramaga khabare nudanna bayo kamattoy kajigfana algumen ingodaga noani hangurama wime dem maras kidangi miaye baba dabafiye qul lil ladina kafaru jami'una kajigfanu bidal ware satughlabuna tiba mihun nikan hore balwane wa tuhsharun adi mahsharafun bene ila jahannam narkeya wabiyusal mihad ei timan nubakam bodoigam batanike miayetai miay vidigemba ayetan emihunan ibwafa fonuwa dabafiye mikantan ituru ke igfan migutak kurebi midia ay bawa dibime wa imma takhafanna min qawmin khiyanatan fambiz ilayhim ala sawai
kajigfan kumiyunge khiyanetir kama ameduga birfu genje nama hama egimba magwatin insaferi gotun ebegi ahud ebeka du kolle bare fe migmatin emihuna iwaha kul dekkemun emihun ahud illala anguramaage wahakan boda basta bunifa gos emihunge kottitaka wadi rakkatirbe angurame tayyar wijjowe demfe salama sallallahu alaihi itu rasulullah ifan emihunai angurame nukko dagin fanar dua banding emihunge killatan hasar kurbafiye hasar kulamaki bakumihun taniga rakkatirwegen tibba emihun kore angurame nukunna baku menuwi etanon nukuta nudi dati kulame ituru ke ifan angurame nukko dagati shawwal mahu fanar duwe hasar demioti zulqaida mahu edduha ihamiyate bamiyunaka midwastawga hangurame ka nukunna kare nume kerunume emihunge hitama ekadaang ekadikfana meduga birwerikam baddu afiye fanar duha fawga nukme danna afuwe kadikfana hipuluga wa gotiki matin algunmen du kolle bare mi bamihuni hangurame dahana ali tinsateka mihunai hangurame num hatar sateka mihune demi bamiyunge huriha mudekai hangurame ga hatiyare bahattafa ratum fabagin hijaz kran berwegen diuman amur kurbafiye mikamam mi bamihuna tinduoge muddat debiye mi bamihun ratum berkurun kantaka berkurebi ubadat bunu samit gifane demi bamihun abdelin goagen sham karage azruatan ngaje midiyata aharu hamavir min hama ekaku neti marwe husweje denge bamihun ratum febum mi bamihunge mudawta islamuge medwa ganima baswa magum baswa fiye warak gina mudadai hanguramaage hatiyar hurikam gaviye mi datur fulga madinage macca berkurebi abu lubabat gifane abi ifu atul kure biwahak mawahibe ki un fatga bani qainqa wanga mihunai hangram kure biwahaka ki kuriga jiwa fa bani abi ifu atul kure biwahake minayki yahudi ge tirega huri wala gadar bodu nujafa mihke umrun sateka bi ar wefa we warabodu lemberi me salama sallallahu rasulullah ifanai adawai tirikam bodu mihke islam ge macce kafirun nan hibbar dinumuge lenta warak ginayen hada islam dinasai itu rasulullah ifana nohon majame ko ngole mihke edduak rasulullah ifan ashabi kazum kure baak be kazum terega hadis kure biye mewle murdar abi ishku kantan nimal deni kaaku bawe misan sajim bun umar deni biye emiki algonu ena maraduma note ekamagen ulenikon algonu maruma nazur gen fime devai mekade ifan mikon faru wegen ulubaniko honu rega mina gembe erga dormatiga nidan oba fenja bafiye fahe lasumaka nudami kade ifan unge khandi minage me maccan hara qatul kurabafa sidiyatuga rakawigin wadagen piye ghazwatu sawiq hanguram badru hanguramaka qurayshon hage mihun derave emihuna dibunu musibetta dibunu iru abu sufyan mani emihunge biyafari gafjayagin salame begin gosfakan puriga isme hingaje mila makkaga hutta mi khabar dibunima ruli aragin wa kuffa bunefiye ahre muhammad gifanai hangurama kuffa noni junubu hinawakun nues hinawrime adi bojuga mirosdu honde vis nujavrime mibahuge muradaki evs arame ege kuriga libi nugatme demmi inage huwa tidkurabegin duisat sawarunage daturko madinai baridige durminuga manzileka gos fabajje den yahudin kure bani nadir wanga mihun tibe etana gos emihunge berin kure hoyayubun akhtab kya mihayai baddalu man ule mikame nuye mi diume diei regaluge hoyayu gabbirun dorun holuye dengos salam bun mishkam kya mihayai baddal vejje mi mihayaki e nadir wanga sahibaye emihunge muda khazanage beri mihame minayai baddale mina goyagin abu sufyan ge laskar tibitana go sangramaage kantakai sallako mi yahudinge kibeyakun adi mi wagtakan ehi iterikan jibene gote nufenone den reganuga madina ekariya bayak fonwagin kazur lukkolen anda etanum miyak marada hadafa huwa tedwejikam ga hadafa awsoha filagin diumak datur kopiye aniddo mikan ge godagin salama sallallahu alaihi itu rasulullah ifan ashabe kalun kure duisat sawarunagin mibamihun hodde man nukmo godagin fiye mi nukmo godagati hajjuma fasdo madina ga macca berkurebi bashir bin abdul munzirul ansari mikadi gfane abu sufyan enag ekwa mi hunagin datur awas kuram begin duwapa diei kangena godampu bastata bis ukamne mi godampuruge namun mi hangurame nanki hawe mi gota datur ko rakkawigin hingaje ashabe kadum mi godamputtan hippagin madina emre wadagin fuel salama sallallahu alaihi itureke igman mi datur fuga gaibe wadagin hunevi fasre fasdual ge abu sufyan mikula kantakun enag huwa ted kurevijikam ga hadafiye kommekas e zamanu kafir jahil arabina bis huwe kurevijiya e huwe ge macha tedweri bumi miha bodukan ke ei huwe do kurevijiya duniye ga bis dibe dereyai gellunge bodukan emi hunge lo macha feni tajriba wa warune
adi huwe dokollumun insaniyat kamum lim beerwa kamga emi hon dekete adi ekamaki Ibrahim ge faanuge diinu ekantagu etereng evrenge terega ehatanan ayrus adi nufila ekamake junuberi ejiya hina gatun ham efadame ekambes miwahakan enge dumiyari ke bunubiye ki Qur'an ga junub hinayumge amur oin ayatuga hina gatumge bawe bayan kurba fa netives ekamaki zamanu ge kafirun mis danna kamake kura hadtaki evre nudanna kamikam wuduge amur oin ayatuga e wudu Qur'ane bawetta bayan kurba fa we tayammum ham efadame adi kura hadas verumge sabatan evani bayan kurba fa amma bodu hadas verumge sabatan vis zamanu ga ingi ma'lum megin be adi bodu hadasun hadas ver vifahuri miha gaga hadas ver noehuri miha yehunas e hadas veri kam bayin arada kam vis hi kura kahaje adi bodu hadas vegin nohina hurmaki eta ginaguna baltan uhede kam ga emi yagin kurete mihem veye Abu Sufyan bodu hoye kuran vima mifada bodu kam medveri kon ehwa kurei eid namaz miharge tirega maris kedang islamiya alam ge macce bodu vegin ba sunnatin angawafiye e sunnatuge sababun edratigga wazam veri tibe emmeha islam takun ettanaka jamwe islamiya akhgamai ekverikan awko ekak anikaka fenidenive diinuge wafak gadwede e sunnataki fitr eid dohga yai adha eid dohga emmen ettanakan ebbe kadang raskamu hanmako devi ni'metaka shukrukum eid namaz kon ulme faisalama sallallahu alaihi itu rasulullah iman islamunge emmen ebbe maka jama kuraba dirakwe namaz pul kuraba kamga vie den emi istakunna diinu hukumtan angawa madas kedai kiwe taqwa wi rumang amur kuraba ikwerikam ga machata ikak anikakan ehi tirwe ulumge mulkamai makum ga macha mi istakun he arubawa emi istakun ga macha khutba vidalwe haddawte den islamun emmen ikak anikakan hinhekon atai ay jod ko salam ko hedwa fa faqirun nay miskinun hin ufa kure uma sodga dinwa nukume de e sodga ki fitur eiduga fitur zakate adha eiduga adhiya Selama Surah itu Rasulullah ifana sahabe kalun kurebi eidaki niye ebe kalun taba uman aharmen emha islamun tawfiq de bande amin Maris kelang Rasulullah bi Fatima tufan ke kayani ful Maris kelang Rasulullah bi Ali ifana Fatima tufana kan balagati mihar gitirege er kalifan ke umur fulum ikabi sahare ikamana ke umur fulum fanar ahare Selama Surah itu Rasulullah ifan Aisha tufan gari hugare kurba fitti yus miharwe mikomna umur fulun nuwa hare danne ali gifanu nai Fatima gifanu nai Aisha gifanu nai mi bebe fulun makama iturkama meduga baba ji bigemba ayetkai walid bigemba hadista baragine maras kadange heddiha angenun kure emme ituru bekam ki Fatima gifanu hijrain timmana ahar ajab kamke abajjevir nulfa mihunga macca minbar fulun abajjevir kamge niya vevijiyaka denen emihage kampatakan iume lojaka fenomen nuhure dem makarwir kamai khiyanati kami annawne kamga hadafe mihem bejiyaka emiyeku nettalimun duniyan aram dinunnon ehem behe farwai nove yahudin kure banin nadirwan hage beriyaka miule kawu bunul ashraf mina islamunan huri hasdain hitai lo kanwe lad hayag burga illa lagin uleni wahak ahamiyum hayran ba darje kare itu rasulullah ifanai hanguram kulong macca quraish wanghage kafirun nan hibardi len hadagin islamuna majamakum islamunge medga ruliweri kamai fituna hingoma gadala ule migotun ena vida komme tane ituru ke gfan badwa iran enage duluge bihen anitane vida fane islamuna badruga nasrul dibigin kafirun kur eta bek madina gineun tan dikfa quraish wanghage miuna droedin watai roher lenkia miuna khalad kuloma makkah yadie min lefa kale bafeki sham karaga ule nabhan wanghage arbin kur mihike miha eta beku mara emihuge maruge dia darani wedwe etanum filagin as madina ga tibe banin nadir wangha mihuge tire yahudiye komga hedigen as yahudinge tire ga huri wara mudawiri kwe in angen darikai indefie mi angenaki Aqilatu bint Abil Haqiqil yahudiye den libunu firihen dariyaki mibuna kaube minaki iskolun diu bodu mihege wara mudawiriye me minage mudawir komge sobun muri hijaz karagi yahudinge sahibo komga vejje wara kuldana lemberiye me komme aharak yahudinge danna be kajunan etan ecce bahade mi minage bedini kama meduga emi huge angata bandukon emi huge kimen tarif libigen hurmate salama sallallahu alaihi itu rasulullah ikman madina wadagen aharu mina ikkel sageti bahad wasor wegen yahudinge danna be kajun mina gatan awmon emi huge gatuga bunefiyete ba mi makkaen aske miule miheka meduga bunani kikehe emi heka meduga fennani kihinakun he mi ba mi munefuwe ekali ikmana meduga hama himani
aharmen evekayakwe intizariga vitive nabiyya henne aharmen atuga huri fatwatuga huri siwaflotan hama dani fennamunne mina bunefiyeti hembiyati bamiyunati bamiyun ni diinuge vedinkamga wative mihunge faratun dive huriha ecce den ken higadani taye ehunnevi nabiyye biyaye den kalemenga kom bermen heye marakaves mihara ko ecce deve kare nete ahurin mudalge hagutabbes wala gine tibamiyun higadare demmi bamiyun wala derevegin goswa ko doskolka fa as munefuwe algunme miyei kajigmange subala meduga algunmena devnu jawab devni nubakukkan engijje tibe e khabar dinware egutaki algunmen gos rangala fetta bada adi boda dannamiu kure aha olum fiju hiru makkayen badagi miulubani adi nabiyye kom kare nuye ekajigmanu kanta dadi awha fila hinga dana ekam gaves fene algunmena belmakanu ja jawab devun avas veuniye mihem bulumun aati enguni rangalase bada tiaba mihunabure ahuren ilmu erikamaves ma bodi me kiya ufa kofa en aharadde takeccha bureves gina taketi difa fonu ajafiye migi fawga minayai ebbaswe rasulullah ifanai munkirwe dekol veribaha miheka fasadi kharad hinga ule mifada hajiga ule niko badru hanguramaga islamna nasru dibumun kemmad wegen makka daturuko makka ga mushrikuna roedi mihunang ituruke ifanai hanguram kurunga machan hibwardi kafarunna madakiya ituruke ifanasai islamna malamai ko lenghada ule mina makka go spurtame febi mutajibun abi wada'at sahmi giyare migega horige mibawatu fasid kanta ko ule niko mikbar madina ibigin Hassan bin Sabit gefanu minaya malamat leme bidal wiru mi lemga mina huri gege bel no firinge malama be surje mi khabar abu wada'at ge ambi atikata ibigen ruyarage mihiribes miule nadifa yahudi kaje sumpakam jeha kantege kiya enage first tamati nere beran illa lafiye den ege no kugen ehenge kangaje igotam makka ge eta gekabis die migotam ule makka enage macha datiwegen nai ekula masakatun adi hangurame tayyarun jaswege madinaen atuje mina makkaga ulnu iru e islamuna bure tiyabamiyunge dinis ma ragale bune buddaka saida ko bes ulne mina makkaga uleni komme enayai adi ehembes ibawatan eule yahudinge khabarta maras kalange itu rasulullah igfanan angawa emi huna medua qur'an ge ayata bawa deba mi ayatan ituru ke igfan ashab ekadun ibwa haddote mi ayatu etre milia ayebiswe alam taraka igfan nubalwa mutoy إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب فتوترين باورد جيبين تبي ميهنا يؤمنون يميهم إيمان با بالجبت والطاغوت جبت كي أبو دفاعي طاغوت كي أبو دفاعي ويقولون أدي يميهم بنتبه للذين كفروا كافروا جنتي ميهنا هؤلاء أهدى مباميهم ما تدكم بره من الذين آمنوا إيمان بجن قل يميهنا بره سبيلا مغتقوا يترين أولئك الذين لعنهم الله إباميهن كي إي ما رسكلان لعنة لباه بيك ومن يلعن الله ما رسكلان لعنة لباه ميهك فلن تجد له إميهك كذلك فان ديكولا نغنو عنه نصيرا نصر دينا ميهك دنه جبتاي طغوتكي قراشون هاك ميهن أوكن قرا ديبو دي فتوى ترين باورة جبنو باكي يهودي نه ميهني باميهن توراتي كياغين قولي إتشكن إيمان با بيك Eteren evren ruhe içe nurhe içe nune injila kan amdum imanen no